buka rumah, habang buka rumah keseluruhan, mungkin case, neki kino kam kebayi bat kian. Ke District Legal Services Authority Ribahoy District Nongpo haka arp kendai terik unai wing kelopelong ye kejingelang patba halor kapang play ye kejingkang school na kebenta ki kena arit kamtam ye ki bela pep school no campaign on opening doors for education to children campaign for school dropouts but halor ka hok ki kena kat kum ke kendon jong ka an ka hok ki kena banyo ye kejinglet school claim jing COAA Right to Free and Compulsory Education Act arjarsan Yakini ke program la pelong hasnong jata ka bahap umsling sin adi block Ribahoy district. Yakini ke program la pelong kenang ban pensngau tho ikinong syong shnong kamtam iki kena school ki bala pep school shiteng por badru ban pensngau tho shapangki scheme jingerap paper bagi kena puli ki la ban yo. Hakini ke sngi la ajing pensyai ru halor ka an ke bakhang persya ban pentrei belai ki kena red Child Labour Prohibition and Regulation Act kat kendai spa prapun reu kejingma na kasyongkha kena Prohibition of Child Marriage Act arjan reu bat kejingirap banyale mukot duma klem kanu kejinglut free legal aids and services. Hakini ke program lawan ban ajing pensyai bat jing batai da ke kong kiu mau penyang Assistant Legal Aid Defence Council Ribahoy District Nongpo Kakong Monica Namsau na DLSA kabala pensyai halor ke free legal aids but services uba JK Pawa police officer in charge Solat outpost uba Donald Milim Umlong na Labour Department ke officer ki bami khmat na katanat puli puthi Ribahoy district but uba Koperli Ringki rang bashnong kajata ki kimi ki kpa ki samla samhoy but ki kena school ne kishnong bamarjan Sinak tengkap. Dia nampak dia ki kita ki kenika legal service kami rak tangi kita kerja mukut temak ni kam ai kai rak lu hak bai dei bat ka kajing kaza jaka namta kajing kaza hin hasal namta kan kaya rak lu ban yo bai bam ban yo bai bam ya ka lot na lot dia ka kila ya kiba kwa kenika jingra bani kiba dan kami kenika jingra kila ban one week syaka office jangka district legal service authorities kebadan ham te hanumpo district court fitip kadang kawe ka kada district court idanya kenika office jangka district legal service authorities te fila ban wan ham te fila ban bu yaka application ke jongpi ban pan ni kita jingra kababi dan kam te apa lana pi kadang ru ba pindu no yang kita kajinga lana pi sawen no yang kita application ke jompi lana pi yatrilang bagi frida Nika Supreme Court. Jadi don hidup tadi kita ki hok kiba mani kum ki nong shong mga mapingi de bentuk kebening kong ketika right to equality kebamut ka hok ben don kita ka jinyarin kan. Dia kini ka hok la ayen ni ha ka article khat saw hadu khat pra jong kenika an release shan. Kini ka an ko ong ba baru ki jai ben riu ki long kum chu khmat ka an. Klem na thau ni nyo ya ka kenu kejai penriu dan tahu ni nyawa kejilong kentai nation rang keniam kerukom kerti kedustur kebangi buat baru long kunjuk kemataan kahok kaba kadeka right to freedom kebamut kahok penyo yang kata jinglai duit yakni kahok la ayini haka artikel khat pra hadu apu jong kenikaan reducing shan te hapo ajong kenika hok banyo ay kajinglai duit kidon sa hendriu terlibat kita kajinglai duit kebening kong kadai kajinglai duit haka keren kakana kaktin kathlin kajinglai duit ben snow ben pai ke badan hapo ben siem ke jong pi lingba kaktin badai lingba kadon kabaa kadai kajinglai duit ben wan ra ay kajing sup hashlong at how aka iblang sa lang klem na pendan kami ki atyar ben saw kabalay kadai kajinglai duit ban let shakanu kabenta jong kali India kabahap po kahima kasinsya jong ka vi India tinenta kabasaw kadai kajinglai duit ban ni kawai kadaw kabang la taong yan ne kajing school stand for Kaya siya kajing school stand for kadai katahi kawai
kapang kata jingmut mo balese kata jingkwa dan belano lani ekidam kikimi falese kata jingban jingdoku kembansi ban belano ya ukun lani ya ukun tekani tani ka chai ba provision apat kakang ya gino dikena kiba hapo kat saus nema kemalata hapo kat saus nemi kani kakat kamut lakang balama tinggi kaan bat nada ja badon kita kena kade kekamram jumpi kilong kemelong pa mo ki nong sinong kinong hikai dese ki yoi kitep dan mano kade ka mo ka duty dan responsibility dan ka kamram jogunduk nong sinong lalu lak ya mungkin ini kena kiba hapo kat saus nem kiba pentre juga dese kitre hapo dukan sya lani kitre hapo dukan lani kitre hapo ki kakana syoma lani kitre ketika kena pediam perfect kita membuat kali ke bawah itu kata buat kaan ke kantin ya buat naga piu ni kita piban pentet berloi sya kasorkan nasi ke bakamjan ya buat pentet sedikit kuliah di ke bawah tam ya mak dia yang ni saya keren dia dalam dia kaji pentet sya office ni lani sya lani sya ini itu sya office yang job DC sini sya kuat kunjung Tekung kita kiki, ban kedip, ban kadang kita kerja, dia ban sisnya, nak proses ini lu kan wan, ban air, ban yuma, ban kem, dia tahu mungkin trade juga. Dia pun kita sama nak dia. Sampai bat ke section, kan ini dari section 3 mah ke belakang dia, ke section 3 bat orang bat. Kumsi Bihar, Bihar, Uttar Pradesh, sepu Andhra Pradesh. Mila tip bersokan rasimkia maya kini. Henry kataru hakino kendong impla bani kumong ngai ti menen sino kendong ni kadang ka kinong ka jong ka jinglo mane. Yimbi kum kinong kinong sor ki pak ki nya ka garul ka an dai mangi ba sino kendong ni kam yu knya. Dia na oka kwai kai ka daw ba palong ya ki kana jomi ba kin shong kha dang re. Kwai ka long ba kala bandi na ka jingduna ka jing seneng kimi bahaya di habakung kini kidon kam ye kajing ye dei jimu email ipa ki bahaya ngasam ba kumbani kini ki bawan ki man kumi konsol iki leni don khot iki kum kita ki banginia kedua lah kanang mania ba ban kajing ye juti ke bagi haban shim nama kumi kini kena to na kini kena school betul kidang antara don na jumpi pada kelas 3 kelas 4 Class 1, Class 2, 5, 6. Di pada suatu dari 7, 8, 9, 10 ni kita jadi kena kita lah sedang ni kena dijenguk sama. Di balai kalau kita guna balai ba, nanti nasab kumpul ni memang tak. Ba, buat isa benar di orang ni pis pang kalau dijenguk jasni. Ba, kami paju pina dulu kita kilami. Kita cikgu pentua, kita terai kita ni siapa pendong di buat di pada besar. Dia kila ni na doon sila haru demi kiwan tiba beli ko na yung pakinti piyo abam na yang piyo ni yang makilay kiwan kuno na hakung ko ko puwar ba ikuwan umdan ba pwede kiman sni the way beli mo usin kabuno kanya to dia na takanaw na ong ni piba pi ba puli watu pwede kay kiwa puli shwa ba pin salong officer ba pin siyo kan ko makan manginang